Bafowethu ngeke nikhole, uKhuzani wenza izimanga epha uThibela imonto eliveni elishashahele ngumacekaceke elingakaze lithinte naphansi. Wathi nje cha, isipho lesi mfoko kaSibhakabhaka engithi nje angikuphe sona sokuthi ukhululeke wena nowakwakho nikwazi ukuthi nicoshacoshe edolobheni noma ngabe yini ukusuka ngaphakathi enhlizweni kaKhuzani. Bafowethu lento ithusa abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana. Sikhuluma ngemonto yangempela, sikhuluma ngemonto yaka-Toyota, imoto ebiza imali eshisiwe bafowethu. uKhuzani wathi cha, isipho nje lesi-ke sikaThibela, intibane yesizwe. Hhayi bafowethu, abantu abaningi balenzile iqiniso, bambongelele ubuthaphuthaphu-ke ngoba uKhuzani-ke wenze into angakaze-ke icatshangwe-ke nangomunye umuntu uthi angayenza nje, njengoba-ke eshilo-ke ukuthi-ke namhlanje-ke kukhona-ke abazokwenza bewuKhuzani. Nangempela-ke wanika uThibela isipho esiyingqayizivele esingathokozelwa-ke inoma ubani. Bafowethu, zinjalo nje iy'ndaba engikuphathele zona la kwesiqiniseko SA Media-ke. Bafowethu, ngiyacela ukuthi-ke ningakhohlwa-ke ukuthi uma nibuka amavidiyo-ke ni-like and phinde ni-comment, niphinde-ke ni-share la kwesiqiniseko SA Media-ke, ukuze uma nginifakele iy'ndaba-ke kube lula-ke ukuthi niy'thole-ke, nabanye-ke ba-subscribe abangaka-subscribe-ke, kuze-ke sibe yingxenye yomndeni othanda ukuba mkhulu. Kodwa-ke nakhu la ngikhona bafowethu, isimanga lesi mesikhumbula uKhuzani Mpongose-ke kanjalo-ke noThibela-ke isimningi iminyaka beyindawonye. uThibela wayengakabi nanawo-ke umzimba asenawo manje, bedonsa kanzima, izinto engahambi kahle, zaze zabalungela izinto basendimeni kaMaskandi, bakhuphuka baze bafika ekutheni bahlangane nendidane, basuka kulelo gxathi indidane yadlula emhlabeni, bakhuphuka njalo njengoba namhlanje sisababona bemile endimeni. Kodwa kukho la khona uThibela wakwaphuma khona iqembu lakhe wathi cha, Khuzani sengiculo kwami, cha, basame nje ndawonye. Le nto bafowethu uKhuzani ayenze kuThibela uyayideserva ngampela uThibela into enhle efana nale amenzela yona. Kade bevuka bendawonye, namanje basendawonye, basayibambile. Bafowethu, asithi nje congratulations kuyena-ke uThibela-ke intibane-ke yesizwe. Thina-ke sisiqiniseko SA Media-ke bekuyilokho sikuphathele khona, kasidibane kwezinye-ke engizokuphathela zona.